Biyag ti tao. Nalpasan ti aramida, Clara, anak ko. Anyang aminan ti ko nam nga ibagam kanya. Umakar ti gayem ko iti may sa pribado a pagadalan dito'y lugar tayo, nanang. Kat, Kaya't kumati agadal iti pribado a pagadalan. high school ka pa ilaang anak ko. Kat adamot high school ijay, nanang. Kaya't kumati umakar iti private. O sige, no kasta ti kayat mo. Si kangarod ti masurot, anak ko. Ay, agyaman nak, nanang. Ay na, naimbag ka pa'y. Mawatan nak. Ngamno ni tatang. Kontraan na ti amin na kayat ko. Kontrabida talaga. Mangtad ka iti kwarta, Benson, lakay. Ano nung ti kwarta bakit? Usaran ni Lyra. Umakar ngamin iti pribado a pagadalan. Iso ti kayat na. Anya? Kahit imanugot ka matadagos. Iso nga rod mo ti kayat na, lakay. Suportaran talatan. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Dahito ti jacket ken ka bakit? Ano anya timbaga di anak mo? Tung pala matagos. Awanan ti ado pa'y asao. Mangtad kakit din. Saan abali ta para iti anak ta ter aramida. Agdisdesisyon ka, siksi ka. Inton sumaruno, pakaamuan nakmata, nga umuna. Tapagsaritaan tapay anaimbag. No jackpot gantikid daw na. Awan ang mga nugumura kadata dadakkel na. Papanam ngay, mare. Adaman ilakad ko a papeles, Marisali. Papeles. Ni, para itian niya day tangay. Agabrod kan samutan. Saan, Mare? Para iji pagadalan a pagakaran ti anak ko. No kasta. Umakar ni Lyra iti pagadalan, mare. Un, Mare. Ni, apay mat ngay. Isumat ti kayat na. Jak kayat apaayan ti anak ko. Taamangan nuguraan da kami, adadakkel na. Rabin, gumawan pa naluto ang makan. Kasangsangpot ko laang, aginanaak labiit. Sa dinutain ni Layraya, Ada siguro iti silad na apay ngamin addi mo ipaon ngagluto. Nabannog ti anak mo. Ado kano ti inaramid da iti pagadalan. Kahit saanan nga aggunay dito balay, ultimo agluto ka naglaba, dinam mo. Kita ang nagiti anak ni Kumari Masali. Oray kasangsangpot da naggapo iti pagadalan. Tumulong dalat tangag trabaho iti balay da. Aday ta ka manen lakay. Ikumparam manen ti anak ta iti sabali a tao. Pudnumot ngamin. Panpanuyinuyam tumot ngamin tanak ka. Iso akas jay. Ala, huston. Aguli makan. Di ka madanagan. Tamang panunutak iti pamuspusan. Tapno saan ta pagapapaan day ta pa nagluto dito'y balay. Naimbaglaangan tanadanon kayo dito'y balay yun, Nana Rosita. Apay, balasang ko. At damasapol mo. Agsapsapulak ngamin iti babaunan, Nana. Amangan numayat kayo. Ha? Anyat maaramid aya. Agluto, agdalos, ken aglabanaang, Nana. Day talaang gayham. Mayat kayo, Nana. Jak namin masango nga aramidan dagita. Uray agi-stay out kayo latan. Mangrugi kayo iti alas 6 iti agsapa. Tadyay pa nagluto yu iti pagarmusaran ti anak ko ama pa nag-eskwela. Ken uray agawid kayo to ti alas 4. Wano alas 5 iti malam. O sige, mayatak. Basta mayat ba't ti sweldo? Ayun, anana. No sweldo ti pagsasaritaan, awan ti parikot iti dayta. Kaano nga rod amang rugi Inton bigat matlaang, Nana. Urayan kayon ton ijay balay, anya. Naimbag abigat mo, Benson Barok. Nay, na kayo matgayam nana. Nasapa kayo nga imalatiw dito balay Napatagsakit dito gagara yo. Pamunag kayo nana. Agyamanak, Barok. Siyakti inala ni bakit mo ababaunan niyaw. Ha? Babaw na Di na ka din adakamat kan ka. Ne, awan mo ting magbagala akas tanana.
Kasta aya. Nay, nagluto kan sa amutan. Karaman iti trabaho ta agluto. Wala, nakaluto ako nana. Tawan mo tita do mga agluto kat masapak ama pa niti trabaho. Ay, mala, sana bali barok. Siyak no sumaruno. Anya ka matan Maricel? Apay man na nakasta ti tono ti boses mo si Benson. Apay di mo imbagbaga kanyak anangala ka iti babaw na dito'y balay. Nalipatak lang nga imbaga. Talaga anangala akon iti babaunan. Tapno awan pagapaan ta. Tani, diya nga rod masango ti agluto kan aglaban no daduma. Ay na bakit? Imbis nga isurom di anak tang agluto ka naglaba. Saan man? Ispoiled mat ngamin una yan. Kasano ka makasuro no kastala? Ubing pay ni Lyra lakay. Anya nga rod tinamnamaam kan kwa na. May mayat matlaang no ti panagadal na laang ti pamaysana. 15 nan bakit? Rumbang la amasuro ng dagiti trabaho. Nagsimple a trabaho, ngumawan pa amo ng aramidan. Ay na, may mayat matlaang no adda ti babaunan lakay. Ay, nukasta ka na yun. Saan ka makatulong iti anak mo? Amangan no si Kapay ti mangisagmak iti anak mo iti kastangar aramidan. Di ka man nagsao iti kasta si Benson. Mangisagmak asasawam mo. Overthinking kalaunay ngamin. Iso at tila ibagbagam. Aramidak ti kabailak para iti anak ta. Tapno saan amaya dayo tirik na nakadata. Anya amang iturong iti kamali adalan mat asasawam dita. No awan na saya at nga ibagam, aguli makalatan. Masansan ka no, ti apayo kinilakay mo anak ko. Apay, nagpulong manenday di Benson kada kayo tatang. Diyak pa'y nakasarita di Benson. Ti karubayo tinakadamagak. Diyo amo ti ugali day di Benson tatang. Apay, kabkabilan na kaya. Saan mat di? Ngamkas la ti kayat na kat agrigat kami iti anak na. Kasanumit, alay bagam ti kasta anak ko. Idi manugutak nga umakar ni Lyra iti pribado a pagadalan. Nagadu asa una. Idi nangalak iti babaunan tapno adda agluto, agdalos ken aglaba, kinuntra namanen. Gastos mo't ngamin dararami naman ako. Panunutom ka de. No iti pampubliko a pagadalan ti pagadalan ni Lyra. Makatipid kayo. Sa maysa, sanyo kasapulan ti katulong. Pagtitinulungan nyo ati maarami dito nagtipagtangan nyo. Tapno makatipid kayo. Nalakati agsaungam narigat ti mga ramid, tatang. May mayatlat tano at dababo unun. Parikot yun to ti pangalaan nyo iti paswilduyo ah. No saan akayat ni Benson ti tumulong? Kisayak jay savings mi, tatang. Anya? Nana, kanayon kay samutan itayan da Maricel. Wun atay nala nakababaunan sale. Babaunan? No kasta? Nangala dagayam iti babaunan da? Wun tadi nakanumot masangot agluto. Aglabakan agdalos. Kat nilayrangay nga anak da nana. Balasang matanday jay. Adda di tabalay da. Agkulkulong mo't iti silid na. Sa larumwar numabisin wano agdigos. Ay, hamuyo nana. Nadlaw ko man. Pampanoy-nuyan ni Maricel di anak na. Di nansama ngamin kaya't na maisuro iti trabaho. Diyak amo balasang ko. Nanang, kaya't kumati maadan iti nginginaan a cellphone. Tekas la cellphone di ka iskwilaak. Kastoy man kitaan nyo dito ladawan. Ay na anak ko, kaano la ang idiginatang tayo ti cellphone mo? Blurred mo ti camera na. Saan napintas ti quality ti camera na. Kastoy a cellphone ti kayat ko, nanang. Anya? Ala, siyak ti makaam mo. Igatangan ka, anak ko. Ay, agyaman ako, nay nanang. The best ka talaga. Anya man hindi ta naka-eco bag nga nyawid mo bakay? Saan aparakan ka daytoy, Benson? Para ijay anak na. Baro a cellphone na.
Manen, kabarbaro pa ila tay cellphone na. Gimatang ka manen. Di bale tadamat savings tayo. Kan agsusweldo tamat. Ay na, saan tayo nga agururnong para iti kakastala nga ba nagbakay? Panunutom kumamot ti bannog ta Ulitak manan para iti anak ta da ito nga aramidak. Saan para iti bagik? Saan saya ti kasta nga aramidam? Saan aga po ta kinid daw na? Kit itid mo adagos Saan agas ta ti husto pa ng padakkel iti anak? Amom Benson, awan pa'y napuutak nga inayunan nak. Kontrabida ka akanayon. Pasat ti panangipatag ko da ito'y iti anak na. Ti kayat ko, naragsak akanayon. Saan nasaya ti kasta nga aramidam anak ko? Agtipid ka kumamot Kasta ka na yun ti ibagbagayo matatang. Naimbag pa ni nanang. No adadawatag, itad na adagos. Saan nakas kada kayo? Jakla kayat ang mairwam ka anak ko. Si kanto ti nakakaasi. Kasano kumaan nakakaasi ak? Naragsakakit di ata maitad amin na kayat ko. Numamuan ni lulom dayta. Sigurado abagbagaan na kaday jay. Asino nga min tinag ko na nga gipulong kayo manan? Saan nga amin abanag kat pakibiyangan nyo? Sige, panawan kayon tandapay papanak. Sabado ita anak ko. Sa di naman ti papanam. Kadwak dagiti gagayim ko. Nagpakada akon kanina ng itay kat pinalubusan nak. Arigat ang mapagbagaan ti anak ta. Gapoy ti kastangar aramitam. Apay asyak ti pabasulam, no saan akayat ni Lyra ti dumagkan ka. Kasano? Kat itid mo mat amin adawatan na. Nga oray saan mo't unay nga importante. Saan asyak ti pabasulam, Benson? Tabagim ti pabasulam. Kontrabida kan tumat akanayon. Saan ko akontrahan tar aramidam bakit? No amo kapagsayaatan ti anak ta. Pangasim, Benson, di nakrengrengan. Panagkunam ka ti. Kat nasaya ti kasta pa ng padakkel mo iti anak ta. Nan, mangtad kakit di iti kwarta ta ang sweldo manan ni Nana Rosita inton biga. Pasensya ka, Maricel. Ngam saan akong nagtrabaho dito'y balayaw inton umay abulan. Apay ngay nana. Nabayag ako nagtrabaho kada kayo. Bakit ako? Jakun ka ba ulan trabaho? Okay, saan kay alapdan no kasta ti plano yo? Pagyaman ta maawatan nak. Di kay madanagan. Tumulong ak ngagsapol iti kasukat ko. Sana nana. Siya kun ti makaamo no may papan iti day tabanag. Anya ti masapol mo, Benson, anak ko. Tatang, agparikutak nga rudan. Ha? Anya ta pasama kaya? Talaga anaya dayon trik na ti apuko yung kanya, tatang. Sipod high school, aging gaita kuleyo. Spoiled iti nana. Di na amo ti tumulong iti trabaho iti balay. Di na amo tagtipid. Kan kaslay matap kanyak nga amana. Wana, takanunungan mo ti nana ti kastang arabid na. Ipagarup siguro ta asawam. Apagimbagan ti anak yaw ti kastang aramidan na. Di na mapanunot. Nga amang iso ti pakaisagmakan ti anak yaw no dumteng total daw. Tulungan dak ko matatang. Kasarita yung man ni Maricel. Barang dengganda kayo. Kumusta kan? Lyra apok. Nasaya at latamat lolo. Ay, ninanang latati kasarita yun Tadapay atendara ka birthday party. Nakaumay ka mo, tatang. Manang, na kayon ti makamu makisarita ken ni lolo. Amangan numalada wakiti papanak. Sige, mapanakon. Agan-anad ka, anak ko. Ada ka di ibagayo, tatang. Anak ko. Apakas jeti kaus ti anak mo. Makikita ti tiyan na. Tatang, kas ti uso ita. Apay ka di. Ay, balasan ti anak mo, Maricel. Isurum ko ma, ito husto adalan.
kat kastamot tar aramidak tatang. Anya ti panagkunayo aya. Ipalubos ko ayamot ang maisagmak ti anak ko. No kanayon mo akong sinsyente anak mo, ang mga numayaw awan to. Sana da ka sa pagbagaam. Sana nga amin nakidawon na ka itid mo, nga oras saan mo't nga importante. Ti priority ita kat ti pagragsakan ti anak kong tatang. Diyak kayat aguraan nak akas iti amana. Bidot ti kastawagas mo anak ko. Saan pa nangisakit, kan panangipatag ita anak mo ti kasta. Panangispoil ti kasta nga aramida manak ko. Sa dino tayo tanak ta bakit? Awan pa'y text na. Sigurado asaan pa'y analpas ti birthday party nga inatendaran na. Kat no rabiin, Ay nasaanin nga ubing di anak ta. kasano, nadadaka sa mapasama ken kwa na. Ay na, yan na tayong kumakapo. Adday ta ka manen ako nak. Ag-overthink ka man nga minin. Adda panunot ni anak ta. Awan ka diti panagtalik mo kan kwa na. Pinalubusan pa'y lang amin. Anya nga rod ti kayat mo. Ipupuk ta ti anak ta dito'y balay. Sana kasta tikayat ko asawan. Istrikto ang kumamit no may papaniti ka kasta banag. Nang run agad di mo mat makitkita no anya tar aramida na ijay. Di mo ammo, nupod no a birthday party tinapananawan no anya. Ay nalakay agawid to kadilat na. Negatibo la akanayon ti adda iti panunot mo. Apay nga itakala ang nagawid, Lyra. Alas 6 ni Tagsaba. Sa dino tinagturo kami darabi. Iti ayan ti gayem ko, tatang. At damat ti balay mo apagawidam. Didak man sermonan tanapuyatak. Ang mga noon niya pa'y ti maisawang ko kada kayo. Pagsaya atam ti pampanunutek. Pagsayaatan? Wow! Kaano pa imot? Kitno ka na yun na kontraan nyo dagiti aramidan ni nanang para kanya. Gaputadyak kayat asabali at dalan ti maturong mo. Unay, Anyaman daytan aya Benson. kasarita yung man ni tatang nanang. Kaya't kung tagi na makaturturog akon. Mala, ingka maturugan anak ko. Wen nanang. Apay manen aya nga ungtam ti anak ta. Damdamaga kailangan, nagturugan na idarabi. Agromen ti kastar aramidan na. Agawid no kay kayat na. Paset ti biyag ti balasang ti kastalakay. Di mo istriktuan ti anak ta. Taamangan nagrebelde. Bakit? Ayan ni Lyra. Aday je banyo. Ape asan manen asimrat? Manon nga aldaw tilangan na Ha? Anya ti mapaspasama kita nakta. Apay nga agbakbakwa. Diyak mo ah. Mala, tamapanak man iti ayan na. Anya ti kayat asawan ti pregnancy test anakitak iti basuraan anak ko. Pagkawanan dak kumananang. Nga masikugak. Anya? Anya't inararamid mon. Kasano nga rodan ti panagadal mo ita? May sa atawon laengen kat makalpaskan iti kolegyo. Nailaw anak nanang. Anyan to laengen ti panunutan dagiti tattao. Dagiti kaaruba. Dagiti kakabagyan tayo. Sorry talaga. Diyakam mo no anya tinagkurangan. Taapay anaaramid mo ti kasta. Sigurado asyak ti pabasulan ti amam iti kasta nagtungpalam. Basol mo, no apay kasta tinapasama kita nakta Maricel. Natangkan nga minti ulong. Apay ngay asyak ti pabasulam. Gapot akong sintidor ka nga ina. Kamalitiwagas mo amang padakkalit anak ta. Anya nga ita. Naisagmak lakit garudan. Awan ti sabali a pinanunot ko. No di ti pagsayatan na. Kentap no makaturpos iti panagadal na. Sipod pa'y ubing ni Lyra. Itad mo amin adawatan na. Uray na minsan, jak pulos nang nag-abinagbagaam ti anak ta. Wen akanayon ti sungbat mo, tunggal adda ti ibagana. No kontrahin ka, agungit ka. Sa ita, ibagam nga awan ti basol mo. Diyak nagayatan ti kastoy napasama kiti anak ta.
Sana pulos, Benson. No di mga ka kumakanyak. Saan kumaan na pasamak ti kastoy? Awanan! Nailawaanan ti anak ta. Anya ngay, kat agungat kayo met no adda ti bagak. Siyak akanayon ti kamali iti matang nyo. Ita, sika ti pabasulan dagiti tao. Kanayo mong tumag nga ungtan ni Benson. Nukas di abagbagan na ka. Tata, Saan kami na nasayaat? Ano anya tikid dawan ti anak mo? Itad mo matadagos. Di uray man nagsakit tinakam ni Lyra. No sana mapatganti kayat na. Tinapatag, maya dayo iti mabalin apa ka isagmakan na anak ko. nagbidutak, tata. Husto ti asawak. Bidot ti wagas ko anang padakal iti anak ko. Sakbay nga plano ka nga may anak. Kasaritan pa'y ati asawam. Pagsaritaan nyo nga umuna. Noan niya ti rumba nga maramid. Sakbay nga agiwayat ka itadang. Di ka agdesisyon asiksikalang. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masakbayan ti pamilyayo. Itata nakapas nga ka nanak ko. Anya ti plano. Ituloy ko ti ag-eskwela, nanang. Saanan? Tama nga numasayang maninti gastos. Makiasawa ka langan. Intarayan na kung tinakasikog kanyak. Iso nga awanan namnama ama ornos pa iti amin kada kami, tatang. Lakay. Ikanta kumapa iti may sa agundaway ti anak na. Siyak ti mga awir iti apukot na. May karinalakit di atinan ulitan tinaramid na. Kan manipod ita, siyakon ti matungpal dito'y balay. Ha? No kayat mo ta agadalmanan, Lyra, tungpalam amin akayat ko. Suruwam tagtrabaho dito'y balay, nang runa kat addan anak mo. Uwan, tatang. Ikarik. Biyag. Di tao. Ay na, aguyak ka man. Lakay. Unay mo nga miinan da ito nga uyak aya. Kasano ayakit uray na lamag. Di kamot nga minag-sweater. Agimbag to mula da ito bakit. Ay na, denggam nga dagiti ibagbagakken ka ah. Lakay ken baketan, iso anas ken nasalwadan dati salon atta. Ala, mabitlaan tay nakagangar iti laya. Tagsalabat ka man, lakay. Alaman nga ron bakit. Hello, nanang. Aping ay mawag kayo. Disturbo kayo iti trabaho. Ado ti trabaho dito office. Iso di kay man mang disturbo. Kasano mga men, anak ko. Mailiw kami kada kayon. Mabalin ka di sumarunggar kayo mo dito probinsya. Anya? Kasta kami tibilin ni Tatang Mau. Kan ada kumapay ibagak. Mabalin ka di nga kinlawa kiti kwartam. Haguyak namin ni Tatang Mau. Kan inak ko maipakita iti doktor. Awan gamin maitid ti kabsat mo. Ay! Kunakon kat. Aday tatalaga ti gagarayo. Iso ngay mawag kayo. Nala! Bayan nyo tamang ipawita kiti kwarta. Ay na, agyaman na kanak ko ha. Kwarta latan ti pagkitkitaan nyo kada tao. Ipakita nga ti doktor ni Tatang mo, anak ko. Wanan! Mangipawita kiti kwarta yung bigat. Sige, i-off ko ti cellphone ko tani adupay taramida. Bye! Ay, makapasuron. Kwarta man ang tikid dawan da. Nang ipawita kiti 2,000 kadananang kuraon. Ay kat nasayat Pawitan matida. Takasapulan damat. Day talatan agdawdawat iti kwarta ti amuda.
Bakit? Kanlakayan dagiti dadakkel mo, Lisa. Iso panunutab ko mamatida. Siyakla ka na yunan. Jacob sat ko ngay. Di na pa'y maikan matiday ti kwarta. Ala, payaman. Ken mangi-file kay ti leave mo. Ta sumarungkar tayo kadakwada. Sana bale, tadamat ko tayo. Mapan tayo iti rabi iti Biyernes. Ay, isupe apagbannugan dayta. Nagaduta ramida kitsa opisina. Anya? Kan may sa, saan mat nga isuda tinang paadal kanya? Nakaadalak babaan ti bukod ko abannog. Nakasano ngamin? Day talag sugsugal tararamidan idin itatang. Amin na kwarta na ipan na iti sugal. Bakit? Numangabak, awan pa'y gatangan na abagas wano sidaan. No di kat ipainom na kadagiti pada na abartek. Hala, husto daytan. Nabayag daytan. Katpat siya ka nagbabawyanan ni tatang mo. Agbabawi itan na talakayan. Kasapulan na nagiti anak na. Tagkapsutan. Ngam na iti, awan pa'y bibiyang na kada kami. Mangan kami man wano saan, awan bibiyang na. Lipata mong tiguram iti amam. Saan na nasaya at nga gimulmula ka iti sakit tinakam. Bakit? Nanang, anto'y tinatang. Kukuhayon ti may sarapet. Ay na, yaman na Ben, anak ko. Kumusta ni tatang? Sagay salangan ti uyak na. Nagagagas mo. Pasensya kayo nanang tawan mo't namin makukwarta. Nadaman kwarta. Umdas lang ay gatang may itibagas kung sidaan. Ay kuwan nangruna ta mga rudan nakyaw. Mas importante da. Kat na kami kanita atang mau awan parikot. Nagmula-mula kami itinatang. Imbag lang ay ilako may. Ay, uwan ka nanang. Anyate ko na ni Manang Lisa. Agbakasyon da ka di dito eh. Diyan mo anak ko. Taano ka no matitrabaho na. Mayat kumaan, sumarungkar da. Tap nagkikita tayo, mayat. Ay, sapay kumaat at sumarungkar na anak ko. Kaano na di na udi ang nagbakasyonan da dito eh. Liman samot tinatawan tinapalabas. Uwan nga road. Iso akailiw kung di kabsat mo. Bakit? Ingkad din kung nagbakasyon tayo di lugar yo. Sarungkaran ta dagiti naganak mo. Kat inton sumaron no. Sarungkaran tayo mat dagiti naganak ko. Adulamin. Manaktak la dagita. Di ka man nagkasta-kasta bakit? No kaya't yu ti sumarungkar ka dagiti dadakkel yo ingkay latta. Saan ka sumurot? Apay ka di akasta ka. Sarungkaran ta dagiti dadakkel ko. Tapnoan niya. Tapno ikanta ida iti kwarta. Gastos la dayta. Basta sarungkaran tayo da. Ay saanan? Awan ka di talaga ti panangipatag mo ka dagiti dadakkel mo. Apay, impatagda kaya dagiti naganak ko. Ang bakit? Ammo matibiyag ko idisan aya. Rigat ko amin na rigat, lakay. Ayat ko lang ti makaadal. Dinto ta ni tatang. Takawon na pa'y ti matgudak. Ngaimbis nga ramata kiti panagadal ko. Isungay ta, tunggalagkid daw day ti kwarta talaga makapungtutak. Nay, dahi talang ti ginatang mo nga isang put tayo kadananang mo. Katwa na. Jaylaw man ay akanan tayo aging gatmalpas ti bakasyon tayo. Ay, nag-imot kamot din. Gumatang kamot iti abasto dananang mo Itan niya aga po. Antay nga ro din. Ingka kita na kita anak mo. Nung nakasaganan dan, tayin tayo. Naimbag man ta, nagbakasyon kayo. Wan, bayaw. Agpasyat ka mga rudan. Uy na. O sige, agpagatang ka iti arak. Ne, anya dinangag ko. Anya ti pagatang mo, Raul. Arak, bakit? May salang mo. Kakaisuna nga ita kami lang agkita ka ni Bayaw, Ben. Ay san? Oy, Ben. Numakay ninom kay tarak. Ingka gumatang no dakwartam. Eh, bakit? Mas dawa ka. Apay nga nga da ka dito eh. Tapnan niya, agikil ka. Agbayin ka mamad. Ay, saan kumamot akasta, Ay, bakit? adula amin nga mom, Raul. Kat si kamot, Ben. Agawid kan. Ha? Pinagbigyak lang ni Raul nga agbakasyon kami dito, nanang, tatang. Hanggang no siya. Ay, awan ka po na nga umayak pa lang dito. Anak,
Di kagsaw iti kasta. Tas ibibiyag kami paimat ka ni nanang mo. Apay, Lisa. Nasakit ka di tinakam mo ta pinilit na ka ti asawam nga agbakasyon ditoy. Wala nang. Ngamin gastos laan. Amo, anak. Kasta ti panagsasaom ka na kami. Gaputawan pulos ti na itulong mikan ka. Hindi agad adal ka pailaang. Imbag man tamuyo. Sa itatag sakit kayo. Syaklat tatawagan yung agkid daw iti gatang yu ti agas yaw. Ha? Ay naahawan ba't nga ron sa balya pangibagaan may anak ko. Adama ni Ben. Ado ti anak niya ati, Melissa. Kan awan nga min masnop apang gadandang agasawa. Kat, basol ko pa'y? No kumata nagpursige nagadalakas kanyak. Di ada kumama na sa yata panggadan na. Ngamanyangay nga ron. Kat inun-una na mo ti babae. Diyan niya ngay. Sikog ti asawa na. Ay, tapna mo yo. Saan kayo kumakat a responsibilidad? Agasan data. Umdas la kada kayo ti panangyanak yu kada kami. Hangam, di yu inaramit ti responsibilidad yu. Kas naganak mi. Agasan? Elementarya ak pay lady. Ngam, mangmanggad akon. Kalpasan na. Alaan yu pa'y ti matgadak. Tay gatang yu iti bagas wano asukar. Wan, anak ko. Amo mi dayta ka ni nanang yaw. Amo mi mat dayta tiga puna akas lalinipat na kami na naganak mo. Imbaga tamo yu. Nakaadalak. Ngawan na itulong yu. Mala anak ko. Saan kami na dumawat iti kwartakan ka? Yawid John, nagita sa bati na bak, Raul Barok. Imbag lang ay palumyaw. Dipeg kan lakatan nagita sa ba. Tatang. Agyaman na ka. Kan nagkali kami kanina nang yu iti kamutay. Tapno da yawid yaw. Ramanan yu mati kamutay. Sana pasig at tinapay iti kankanan yaw. Tatang. Agyaman na. Nanang, nagawid gaya man daman ng Lisa? Wan, anak ko. Nagsakit ti pa nagsasaw na. Gaputan nakaadal. Wan nga ron, nga may na. Saan mo nasakitan dayta? Kamsat mulat ta ni Lisa. Gapo ka dita nakaadalain, nanang. Awan mo ti dakas ngay naramit ko kan na. Tapno kas jay ti ibaga na kanya. Pinabainan na iti sango ti asawa na. Nupay kasta, anak. Saan ko mga agsakit tinakam mo kan na? Kamsat mulat ta daytay. No nasakit man tinakam na kada kayo ka ni tatang. Saan na kumamot ngay raman Imbaglaangan ta nakapagtapulak iti day diagundaway. Kat pimanawaklangan. Tano saan? Pinagsasawak mo't kuma. Nasaya at matalimiklik ka, anak ko. Iti kasta, saan naman ayunan ti pare ko. Inlutom gaya man dagiti kamuti, bakit? Wana, kanan tayo Sayang mo't may padawat kulaan. Among bakit? Uray na sakit ti panagsasaom kada tatang kananang mo. Ang naragsak dalata ng tad iti sabakan kamuti. Anyaman ti kayat mo ngay bagan. Sana nasakit tinakamdakan ka, tanak da ka. Kamute kan sa balaan. Di uray di danang tad. Kabalak mo ti gumatang iti kasta. Sana kasta ti kahit ko asawan. No di kahit uray man iti panagsasaom kada kwada, naragsak dalata. Ngamin, anak da ka. Sige, lamutan nyo amin dagita kamuti. Jak pagtatakkunan dagita. Anya? Apay ka di anagrigat ka ang makaawat, Lisa. Gapo ka di tadi adal kan? Awan serbi na anak adal ka nung nagalas ti ugalim. Anyat kaya tasawon day tabagpak, Raul. Sarong karakta kiti dadakkel ko. Imawag ni nanang kat masakit ka no ni tatang. Syaklatan ti agawid. Ni, saan da kami nga isurot ka dagiti anak ta? Saanan? Ngamin. Amangan no pagsasawa mo't dagiti dadakkel ko. Akas iti panagsasaom ka dagiti mismo a dadakkel mo.
Anya, Sana perpekto dagiti dadakkel ko. Takaskan ka. Siyak lang tinang paadal iti bagik. Gaputawan na itulong kanyak dagiti dadakkel ko. Takaskan ka. Manginom ni tatang ko. Kat ti inami lang tinang isaksakad kada kami. Hanggang sana kakaskan ka nga aging gayta. Kat nasakit pa ilang tinakam na kadagiti naganak na. Raul. Diyak kaya ti ugalim Lisa. Managimula ka iti sakit tinakam. Tang, awatan nyo dito pansit nga ipadigok kada kayo. Kasangay nga min burido ko. Hanggang pansit la tilinuto mi ka ni bakit. Taday talang ti kabalan mi. Idiso ko na dito lang misahan to, pangalan nyo. Wala anak ko, katagyaman kami. Ben, anak. Saan ka di nasakit tinakam mo kada kami kanni tatang iyo? Saan na nang? Siyaklaw hunay anak, ngamin. Saan kayo pinagadal ni manang mo? Anya nga nga tatang. Kat sugador kayo mo't ide. Uwin nga raod. Naladawan ti amin, hindi makaamirisak. Sana balin tatang? No sinayat ko kumatibiyag ko. Kat nagadalak akas ka ni Manang Lisa. Mayat ko matibiyag ko ita. Angam, anyangay nga rod. Kat nangasawak adagos tatang. Pakawan anak ka. Saan na day tati panunutan nyo tatang? Kan may isa. Saan kaya kagura? Tapara kanyak. Amin tayo kat agkamali. Saan tayo perfecto tatang? At ni manang mo, jak mababalaw. Nuaging gay takot kagura na kami. Ang saan tan nga ikan ka no day taagura ti inauna nga anak talakay. Tinapatag. Nasaya at tibiyag da asa nga pamilya. Kung bakit naragsakak para ka ni Lisa. Bakit inaktibay nagitimula ta sa ba? Taing bagla nga ila ako tano malom. Hey, hagmula aklat ta iti sabak kanda dumapay. Ay, sana bali tayo dyan igidla ti dalan mait. Ken no da maapit para manantamay dagiti akindaga. Ala, ingka nga rudan, kataganad ka Ewan bakit? Siyak mo't inak sa rungkaran dagiti mulak akamote kan pambarak mo tagugot. Tapno da si daan ta. Isaw-saw taman iti kamatis nga dabugong na. Ewan, naimas day ta. Ala, agan anad ka iti ipapan mo ito umam. Kitaan ti dalan mo Onay kan, kasla akmat laubingan. Kat uray si ka agat nat kamat. Kitaam tamangan kit dimot no day tatumang mo ti matagbat mo. Imbis ajay saba. Ewan, unay ka na ya. Expert day ito asawam, kunamsa. Tatang! Ni Lolo! Ha? Apay anak? Apay ni Lolo? Nakita kay di kasabaan! Nakaidda! Ha? Kasla na tayen! Anya? Ay nalakay, apay ngay. Adya nga minti nararamid mo. Sigun ko ni Tata Cardo. Kinagat ka no ti ulag. Sigun iti nakita na sinyalis iti bagi ni tatang nanang. Adya matan. Nakasalsalon at ka. Ang mapay kaya kasto'y matan tinagbanagam. Nanang. Benanakawanan ni tatang yo. Sino nga iti kami nadangkon. Nasaysaya at numatayak kumamatan. Tikag sa tikas ta nanang. Total bakit akmatan. Awan matlat serbig agbibiyag. Kaputo na tayo damayo.
Gusto na lang. Hindi kayo sa witi kasta. Uray awanan ni tatang. Tanda kami pa yung magkalagiti at puyong. Tanda kami tiyagbali na kabinladang yan. Itan ti Maudi Arabi iti pan nakalamay ni tatang nanang. Santa ka di nga ipakaam mo ko ni Manang Lisa. Saanan, Ben? Tano ipakaamuta. Kunaan nanto man ang akwarta laang di kasapulan ta. Uray pay, ipakaam mo talat tananang. Uri saanan. Saan man? Wala, syakti umawag ka ni Manang. Kat, anya ko makanyak no natayan ni tatang. Awan maramida ka, tadyak mo't tanggal tibiyag na. Sige, pakaam mo ka. Ngayon ipakaam mo klatakin ka Manang. Kastapay nga rod, bye. Dagiti buwis iti tibiyag ko. Kanayon daklarang rangan. Kasi, naitabo ng tibang kay ni tatang nanang. Ben, anak ko. Di kag sangitin nanang. Nagsakit ti barukong ko. Kasta talaga, tibiyag ti tao, nanang. Di tayo mo ti pagpatinggan tibiyag tayo. Naduma-duma ti wagas ti ipapatay tayo. Awan pilpilyan na. Ubing man mo no lakay. Tatibiyag ti tao. Ti Diyos lang ti makam mo. Alam sa nanang, di kayo unay agliday. Tama nga na makapadakas kada kayo. Agawa am tag-drive, Raul. Relax ka lang, bakit? Makadanon tayo lata. Narigat ti agdardaras launay. Amang ano madisgrasya tayo. Kaya't ko makadanon tayo dago si Jayan Dananang. Kas itinakunak, makadanon tayo lata. Pagkalmaan tirik na. Makatulong kan ka na ita. Tatang, pagkawanandak ko ma. Apay nga sandak nga inuray. Tapno nakita ko matibang kayo. Sagba nga intabon da kayo. Manang, Ben, apay di may magakanyak ti tabon ni tatang. Tanaka umayak kumadagos. saan ka ni nga kung ungot ka edi mawagakan ka? Tay pakaamok api mo sa ini tatang. Nagalas ti ugalim. Managimula ka iti sakit tinagam. Ket mismo pa'y adag iti dadakkel mo. Gapo ka dito nagkurang da kadata. Ket kastante isupapak mo kadakwada. Nakaadal ka lang babani ti bukod mo abanog. Ngablinipat mo dagiti dadakkel ta. Panagkunam ka di. Ket sana nagbabawyan ni tatang ti kinaresponsable ng ama. Pagkawanan na ko matatang. Kapoy tinaalas nga ugaling ay pagpakita ka na kayo. Itapay tapin mo sa ini tayak. Sana namang ngagdagiti pagbagamanang. Ket tinagalas nga ugalim. Aturam ko man. Iti kasta. Sana tumulan dagiti anak ko ka. Malaksid aman nagimula ka iti sakit tinakan. Napanagkal ka pa'y manang. Gura tinagtura iti kaunggam. Awan serbi na ako nam anak kaadal ka. Nukas tamot ti ugalim. Pagkawanan na ko ma. Ading ko. Nagbaligi ka man iti biyag, nga awan na itulong dagiti dadakkel mo kan ka, saan ko maaday tati pangguraam kadakwada. Laglagi pam, ano awanda, awan kamat iti daytoy abiyag. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao, musical scoring.
Eli Palacio. Insurat ni Jackie Rose. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. Biyag Titaw. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag Titaw. Ay! Talagamet na. Nabanita ni Lando Baknang na siya. Maraming datong. Iti day ta kinapintas ko. Namnamaam ka di nga gusto akin kwa na. Sayang, napaluspusam. Ay na, Sonya. Si kantag paaram kan kwa na no kayat mo. Ay, si kangarot ti kayat na. Apay kayat na ti baklush. Amom, kwarta lang ti kayat ko kan kwa na. Numanugyom ni Lando, agbalbaliw ka kuman. Ni, tanya ko matibaliwak. Day ta kinatidog ti imam, Anya? Amumi asi ka tinagal-ala ka dagiti gamit niya na pukaw. Cellphone kan agraman kwartami. Kat dagiti cellphone ang mga nuin lakom. Iso nakagatang ka iti baro cellphone mo. Ay na, Sonya. Di ka man nagpabasol na di mo nakita. Ay, di ka glibak. Hanggang mga putag kakaduan tayo, kan di mi kayat ti apa, binaybayan mi. Hoy, Gina. Di mo sayangan ti panagayat ni Lando ken ka. Sung batak ni Lando, gapulang iti kwarta. No makaalak to kan kwa na iti ado a kwarta. Panawak tumit laeng. Agyaman na, Gina. Pasinong batang ti panagayat ko kan ka. Wan Lando, sinong batak ti panagayat mo? Ngamin, agayatak matkan ka. Agyaman na ka. Sikatin na magpitik iti puso iti kastoy. Nakaragragsakak. No kasta, datan, Anya datan. agayan ayatan Ay kat una. Tasinong bata nakarudan. Di agayan ayatan. Nasaysaya atin tay nalawag. Ngamin, amok mata playboy ka. Sanitan. Gamin talaga si kay tanti ayatek. Kat si dadaan akong nagbaliw. Iso apumanaw kan dito beer house. Sumurot ka ng jibalay mi. Kat ijay kan ngagnaed. Saan kumapay nga ita, Lando? Nakababain mo't nagyana kadagos sa ni Jibalayo. Idinto ta italaang asinong batan ka. Sige. Kalpasan ti dua alawas. Yawit ka ni jibalay. Yaman mo ka na mamakan papa. Sige nga, Roden. Painuman na kami kadagiti kakadwak ti beer house. Sana bale. Ado mati kwarta. Sana pare kung deta. Ken rambakan tamatan. Ti panang sungbat mo kanya. Wow! Nagpintas gayam ti balay Lando. Nagdakkel. Kan talaga abalay ti baknang. Wena, tabak nang kami ngamin. Isa sa anak ko na mas daawa kanayon ka amang ilibre kada kami. Kasta talaga. Ngamita, di kan agilibre kada kwada Imbes nga agpaay kada kwada ti kwartam, ipaay mo lang ang kanyak. Sige, no kasta ti ko na, Gina. Lando, I love you. I love you, Gina. Uwi ka. Ipashare kay ti aglawlaw ti balay mi. O sige, kaya't kumata makita ti aglawlaw ti balayo. Wow! Agdapay gayam hardin nyo. Nagpipinta sa sabong tinakamula dito Gaputan na asam ni mama nga agmulay ti sabong. Ila ko namutan kadag iti mayat nga agatan. Ay na, nagmayatan? Sigurado nga ikan na ka ni mama iti masetas. Talaga? Nagsayatan no kasta. Ang Lando, sigurado ka ka di magustuhan dak dagiti dadakkel mo.
Ngamin may saak lang nga waitress ija ayuyang niyo apag iinuman. Awan parikot iti dayta. Karonan na, pintas ka. Iso ang magustuhan na kalakid din ni mama. Agyaman ak no kasta. Adulakit di ti matakaw ko dito'y abalay. Ala, umikan. Uwanautan dito hardin. Intan ni kusina, ta sigurado. Nangisaganan ni mama iti makan. Awan nga mintay katulong mi. Kasta gayam. Ngam, apay? Agtatakaw nga mintay na odya katulong mi. Day tati rason, asaanan na kayat ni mama ti mangala iti katulong. Oh, I see. Intan ni kusina. Agmerienda tapay. Sige lang, iha. Di kag babain. Ang merienda kalata. Agyaman ak, madam. Mama, agyanan dito ni Gina. Kaayan ayat ko ni Gina. Iso akayat kong agyanan dito balay. Sige, baka mo kay iho. Nangag mo Gina, agyan ka niti balay. Pakay dayawak launa hilando. No kasta, may saka a waitress. Wen, madam? Amom, Gina, saan ang agpilpili iti para itanak ko. Basta tinapatag, nasaya at ti ugali ti kayan ayat na. Wano maasawa na, dahi tati kapatgan kanyak. Madam, ag ginawatan ta, basta lakit din nasaya at ti ugalim, Gina. Baknang gayam at talaga dalando. Nasaya at dahi ti agundaway. Ala at ti panagtalag da kanyak. Katakawak ida. Ti ama ni Lando. Naimbag nga oras yu, sir. Saan ka kadya madismaya? Ama ikalima ka na babae ngayon sangpot ni Lando dito'y balay mi. Saan, sir? Ay ayatat ngamin ni Lando. Amum ka di a playboy ni Lando. Amok, sir. Ngam mamati ak ngagbalbalyo ni Lando. Ta siyak ti kaayan ayat na ita. Okay, sapay lang ko matakasta. Agyaman nak, sir, ha? Ta intulok yung agnaidak dito'y balay yun. Sanda ko na sermonan, papa. Bayan yun nga agnaad dito ni Gina. Iso nga mintin nakarignak iti puno nga ayat. Sigurado ka di day. Amin na nobyak, inbreak ko. Gapota talaga ni Gina tinakariknak iti puno nga ayat. Iso nga agbalbaliw akong, papa. Urnosak tibiyag ko. Okay, nasayat mo. Naamiris ko metlang, anasaysayat no agbalbaliw akon. Tapara metlang iti pagsayata. Ikan kay ti alahas, Gina. Adoy. Ha? Wow! Quintas, madam? Wen, amin ang nagbalin na kaayan ayat ni Lando. Inikak iti alahas. Iso nga ikan kamat. Ha? Nanginalakit ni dayto, madam. Una, nangina ngam okay laan. No kasta, ay na, agyaman ako unay, madam. Sagot ko kan kadayta. Kat makambo kalatan o ilako, wano, aramata. Lando, inikanak ni mamam iti kwentas. Napan ko inlako kat nanginagayam. Isong ada kwarta kita. Inlakom? Wan, takunamod ni mamam, ada kanyak no ilakok wano sarak. Iso nga inlakok latan. Ngamin, ang mga numapukaw ko kat sayang laan. Sikati makang. Nagsaya at gayam ni mamam. Nasaya da talaga. Awan makunak kadakwana. Katita, nakasapol akon iti panggada. Iso amang rugi akon nga trabaho. Ha? Anya trabaho? Inawat nak ni uncle ko iti kumpanya nga imatmatunan na.
Kahit sika, dito'y kabalay ah. Sikat yung mga sikaso ka dagiti masapsapag ko. Una, pagserbihan ka, Lando. Rimwar ni Madam Maria. Nakitak nga di ang kabil ng alahas iti drawer ti lamisaan iti salas. Gundaway ko da ito yan. Takawag dagiti mabalin ko at takawan. Kalpasan na, pumanaw akon. Nayunak dagiti imuna at tinakaw ko. Ha? Wow! At dapay kayang kwarta dito drawer. Nagswerte akon. Kita man ti kwarta. Ha? Pasigasag sa ngaribo. Kat nagado. Ala kami dito a kwarta. Agraman alahas. Mapanakon. Ay, makamuditan. Total, saan ko mata talaga ngay ayatan ni Lando? Kwarta lang ti kayat ko kankwana. Inakon, rumwara kon diti balayda. Kat saan ako ngagpakpakita kadakwada. Wan iho, tinakaw ni Gina ti kwarta iti drawer diti salas. Kastamot tantiin kabil ko dito nga alahas. Sigurado kayo nga iso tinangalam, mama? Imposible. Diyak mamati. At daitan ije police station. Impatiniw kon ka ni Rudy akasinsin mo. Ha? Mapantay ije police station, iho. Agkita ta ijay. Bye. Anya dahi tingin naramid mo, Gina. Kwa, Lando. Anya mater ka sinsin. Girlfriend ka, nga magtatakaw pa'y. Rudy, Nagdakal akan tinakaw na. Kaya dapat alahas ni Auntie Maria. Agasang may data. Ibabain na kalang dati ang babae. Lando, pakawanan ako ma. Sana na maulit pa day chay. Sa bali ti atap ko kan ni Gina ididamo na pailaang ti simrek di ti balay iho. Ngamjak na imbagbagakan ka. Dajak kaya't aguraan na. Tamang ano ko na amtumanan na makibibiyang akiti love life mo. anya ti atap mo ka ni Gina, mama? Asaan na mapagdalkan? Iti sa balya sarita, agtatakaw. Anya. Tinisting ko lang ni Gina no talaga mapagdalkan. Kat husto ti atap ko. Saan gaya mamapagdalkan? Mama. Nang ikabila kiti kwarta kanalahas iti drawer iti salas. Katamok nga dalang iti asidag ko ni Gina, tamok kapalpaliwan na. Nagpakadaa, kat kampay idi, napanakitayan ti amiga. Hangam di nalamong adak lagayam itirwar, ngagpalpaliw. Ah, Idi nakita ka rimwar itigay. Kat nakita nga dabag ngawit na, sa agdardara sa pimanaw, masiguradok nga day naramid naman day. Inawaga kadagos ni Rudy akasinsin mo. Isa din siya. Naduktala na talagang agtatakaw. Kansan laday ta, malaksid iti alahas kan kwarta ngay nala na iti drawer ti lamisaan. At dapay gayam daduma at tinakaw na. Ti duasing singko. Nalabit asimrak iti silid mi kinipapam katinala na dagijay. kasta gaya, mama. Inikaklangaro din iti kwentas nga bukas jay pailang tinaramid na. Sa nabalin, mama. Tay karkaro na itan ti basol na. Ay, hinaramid ko daytoy. Takayat ko masigurado no saan ka nga taan nagbidot iti napilim a babae iho. Isu nga ita, sikat ti mangadag. No ituloy mo pailaang timaki ayan-ayat kan kuana. Tano siyak, jak kayat, at agbalin a manugang ko katagtatakaw. Ay, nakasaysaya at kami kan ni papam kan kuana ngamkas jay tinaramid na. Awan serbi day ja babae Lando. Jak kayat aparakan ka. Kat kayat ko ngay kan iti pagnakman na. Isuanas kan ngay karo na, tinagbasulan na. Hello? Ito lang ay may ka. Gumapadi mo kadwa ni Gina. Ay na yung bagpay ni Gina.
Magbibiyag ita na kaslarena. Aday ta ni Gina iti pagbaludan. Kaputa tinakawan na ni mama. Ano? Diyak mo ti aramida kita. Kaya't mo asawan, impakat natin mading aramid na? Anyat kahit mo sawan. Ay na, talagang agtatakaw da dyan, Gina, lando. Da kami may katakawan na. Kwarta, cellphone, kada dumapay. Anya? Dahil katipod no. Saan mi ngayon bagbagakan ka Tadi mi kaya't agumura ni Gina kada kami. Amo mi ugali na. Amang resbakan na kami. Napintas ngagpaiso talaga di na may katiramin na adakas. Agtatakaw. Kan ibaga akong daytoy Total kat adamot ni Gina di pagbaludan. Anya na ita? Sinong batan nakalaan ni Gina? Gapo iti kwarta. Anya? Wanlando Iso abi nagbaga nga oray tinakawan na kami idi. Baliwan na ko man ti ugali na. Angem saan mat adimngeg? O anya ngay? Karsel tinagtungpalan na. Makita Lando. Nakasarakan iti babae nga agtatakaw. Diyak impagarabakas jay gayam ni Gina papa. Napintas nga pa iso. Iso na in lava kan kwa na. Ang madimot gaan ti aramid na. Iso nga ita. Pilya man na imbag ti babae nga kalaysam, iho. Wan papa. Kastaw na asangit na ngagpakpakawan kanyak. Hangam nas kan langag nakam. Tanusan ngagnakam ang mga nuulitan nan tumanan. Kat ita. Sabay kumatagnakam kan, iho. Saan na basta napintas kat yawid mulatan iti balay? Amom lando. Dagiti upata kayan ayat mo katawan makunak kadakwada. Tapulos adida nagtakaw diti balay. Nagagat da tumulong kanya kiti trabaho. Kat numaysa kumatintong palmo kadakwada. Di nasayaat kuma. Katangay ko naman nagbalbaliw kan. Nasayat. Tapara matlay ti pagsayatan. Iso nas kinaro datakdiram da ita, iho. Wan papa. Takderak ti pa nagbalbaliw ko. Rabiin. Kat nakaturugan nagitipada ka preso. Agbabawi akitan iti naramit ko pa nagtakaw. Kunak na malusot ako. Ngam karsel mat kayam tinagting nakak. Apay akastoy. Naladawan ti amin. Sakbayan na kami risak. Apay. Sayang ti panagayat ni Lando kanyak. Sayang talaga. Agyaman naktay may kalando. Nakababain tinaramid ko. Pakawanan na ko ma. Ngamikarik, sana na maulit. Nakasaritak dagiti kakadwa mi di house. Ket aday pudno na kanyak. Saan kaya mapudno nga ay ayatagnak? Iso tim pagati baklakan man. Kwarta lagayam ti kayat mo kanyak. Ni, sana po na day talando. Agul-ulbud ni Sonia. Saan lang ni Sonia tinakasarita? Amin na. May masati sa una. Ngagtatakaw ka. Ha? Imayak gaputa kayat ko awaswasan kaya na yata. Lando. Naamiris ko asaan kaya masikat imay karikanyak. Pudno na pintas ka. Dahil tati nakainlavakan ka. Ngam saan kaya nga umdas ti kinapintas. Ti importante kat ti ugali. Di nakadimay ka niti sa balyagundaway, Lando. Ikarok ti nagbasulak, kati ka rin agbalbaliwag. Pagsayatan launay no agbalbaliw ka. Tapara maglakan ka na ita. Ngam no ti panagayat ko kan ka. Sorry. Gaputa nagbaliwan. Lando. Awanan ti mariknak ka panagayat kan ka, Gina. Kat maudi da ito yan na panagkita ka. San? Kasya na kuma. Di na kibibreak. Awan sa balya makatulong kanya kita no di sika. Lando. Pangasim kuma.
Sakbay amay karsel ka, agpanunot ka pa'y anaimbag, sakbay ngay tuloy mo ti dakes, apanggap mo. Laglagi pa makanayon, at ti dakes nga ramid, dakes met ti ibunga na. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jackie Rose. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Pare Dino, makaruwartan di ti pagbaludan. Wen nga rod, pare. Talagaan ayat ti Diyos. Amok nga iso tinang tulong ka data. Tanagbabawian tan dagiti nagbasulan ta, pare. Wen nga paiso, katagyaman tayo ti Diyos. Kamo dyanan na. Nasungbatan ng tinabayagan nga karkararag ta, pare. Wen pare, katagyaman ta unay iti Diyos. Mina bakit? Kailiw kayo una yan. Kaili da kamatan, Gino. Ay nangagyaman ak, makadanada ka nitang nanayon. Agsilibrar tayo. Agparti tayo ti baboy. Kas pagyaman tayo ti kinasaya ti Diyos kada tayo. Gino, Daytoyen ti sungbat ti kanayon nga ikarkararag ko. Kabayatan ti kada kiji pagbalutan. ay na, may kawa ka talaga. Sa bali kaitan. Talaga nagbalbaliw kan lakay. Banag apakaragsakak iti kastaunay. Wan bakit? May apo Diyos ti na magbaliw kanyak. Ano ti nasursurok may papan iti sasaw ti Diyos. Bayat ti kada kiji pagbalutan. Lakay, Iso nga itatapinatgan ti Diyos ti daw ko. Subalitak na ita. Babayan iti panagserbik. Uno pa nang ikasabak iti sasaw na. Iswasi ka. Pangasim. Tadi ka agliway nga kararang bakit. wan. Talaga akas tatararamidag. Talaga naragsak ti agserbi ti Diyos, anya, pare Gino. Wan pare din na. Sa bali at talaga tiraksa ka mariknam. No ti Diyos ti agtang iti kaungkam. Wen pare. Iso nga tultuloy ta kung matiagdayaw iti apo. Wan pare. Inkarita day tayo di at tatapay di pagbaludan. Iso masapol atong palanta. Ay namare, kamaudyanan na. Makadanatan iti agnanayon dagiti asawa ta. Wan nga ron, mare. Kat amom. Ay na, nakaragrag saka. Nakarkaro pa'y kanyak Ngamen, nakarwaran ti asawa kiti pagbaludan. Kansaan laday tati pakaragsakak, Tina. Namimpinsanan na nagbalbaliw ti asawa. Oray ni Dino nga asawa, mare. Ay na, nakasingsingputan. Kasla saan nga iso tay sigod at tiprong nga asawa. Ay na, daytuyin ti sungbat dagiti kararag tamare. Awen mare. Katsapay la kuma, tagtultulo yun, ti panagbalbaliw, dagiti asawa ta. Ginaw. Puno gayam kita maga nakarwar ka niya pagbaludan. Wan tataguryo. Kaya niya ngay, mabalin man na. Anya ti kahit mo asawan tata. Hehe, nakarwar ka di mabalin man ang tiagbasal. Saan ang tata? Nagbalbaliw ako. Imposible mo daytan. Hehe, nagtal na ka man. Sa usaula dayta, baliw-baliw. Awan dayta. Saan man tata?
Nalawlawagan ang tinakaulapan na panunot ko. Naamuha kong tisasaw ti Diyos. Kaya na do tinadal ko, iso nagbalbaliw akon. Mangas kasaba ka matay. Ay, madinsa. Maday. Sana may bagay kan ka. Silang adenggain. Nagpay dumaragsak ti mariknam, no adda kay ti apo tata. Iso nagbalbaliw tayon. Tadda pa'y guntaway tayo magbaliw. Tal na ka mamadi ka. Makaihisim Maday. Sumgarak ka na kitang ibagbagam. Pati ka di musika. Mangas kasaba ka matain. Dinaw. Awanda kas na no ibunan nagtayo ti sasaw ti Diyos, tataguryo. Talaga sa bali kayo na. Saanan ada kayo dagitay sigod nga amok adjino kandino ah. Pinarsuan na tayo ti Diyos, tapno agaramit itinasayahan, para iti pakalidayawan na, tata. Mabalin yun sa timang misan. Kapo ka dagiti bagbagayaw. Tata? Ay kagtulag kayo na ka ni Ginaw. Sa mga ipatakder kayo ti simbahan. Pasensya kayo na. Angan, sana pag-aangawan ti maipapan iti day taabanag, tata. Naimbagmantasan kaya nauram iti kasta nga ibagbagayaw. Kano ex-convict kayo. Agbaling kay ka mga kasaban. Imposible tukak. Agyaman na, tainawat dakman na nakas driver yo, madam. Agyaman na kiti pa nagtalakyo. Wen, talgan ka. Tasigod mo't a driver na ka. Day di asawa. Chi. Iso sige. Imanehom ti may sa a jeepney. Agyaman nak, ma'am. Kasapulak at talaga ti trabaho. Agtalakakin ka. Kat sapay lako ba? Tadi mo dadaulin day tapa nagtalag ko. Uwan, ma'am. Ikarik. Ay. Apay nga impayag ka mo ko ni Gino di may sa jeep mau. Kabagays. Amom lang arudan ti sigod nga ugali day di tao. Nagbalbaliw mo't siguro, manong. Kabagis ayah. Damula day ta. Ngam nagbaybayag. Subliman ng tisigod nga ramid na. Manong, Apay di ka na didigra. Ito naramatan naman ang tilugan mo nga takaw. saan mo't siguro, manong? Itatanasa pa pa'y bawiyam tilugan. Ipamanihom iti sa balay. Basta sana day di tao. Tas sigura daw. Maulit man ang tinarabid na iday. Ikan tayo iti tsansa nga agbalbaliw, manong. Simbang putmatan. Ita lang day ta kunak tumay. Agin sising pila ita. Ngim to nagbaybayad. Balik sa dati manain. Nay, papanam, dinaw. Biblia man ang tig-iggamam. Intay makimisa, tata. Iday, buti tiyarak tig-igpilam. Ngim ita Biblia matan. Uwan na, tata. Kasta talaga. Kasta talaga, dagiti agin sising pait. Ha? Dagiti agin tatanaw. Ngam rinukar magayap ti aramid da. Tata? Umay kakidi tagsat ta. Sardeng kung dahit abisok, tata. Ay umay kakidain. Daytoy. Masala tagay. Sige, pagustuhan kayo, tata. Hanggang may salang, Huwag ka day. Isa mau. Malaala-ala itugaw mo. Agsango tamad. Ay, naapula kay. Tabartak ka. Nalalala, subrikan. Pasensya ka na. Bakit ka napasubo? Ay, apo. Kanya nga iti kasta nga style mo. Nabartak ka. Nakaigpil ka iti Biblia. Diyak mga rod na pagkudkudan ni tatagor niyo. Sorry, bakit? Ari Dino. Kita ma. Makaliplipat ka sa amin din.
Awan pare. Diyak kaya ti mauyaw-yaw. Anya? Nagbabati pagkit-kitaan lagi ti tattao kanya. Dahil tayo nasingputa. May mayat ka nagbalin ka dakis ta gumato ti panagkita na ka. Dino, di ka kumapalilaw iti awis ti lubong. Nagbalbaliw ka nga rudan. Apasubyan pa lang ti Sigo Division. Awan, buring ti biyag no nasingput ka pare. Pangasin Dino. Liklikam ti dakas. Nalawlawagan kansan ka di. Wala yung buring nga ron. Kan kagurak ti mauyaw. Maditagin sa singput ta bakla ti panagkita na kin ka. Jack matakata nga awagan na kita bakla. Palagip lang ka bagis Agandad ka. Paliwam ni Ginaw. Mga no, agpaspasimple lang. Mga no, aramatan na lang. Ti panagin si singput na. Tapno, makaluban ti rinukar nga aramid na. Apay manong, anya nga aramid na. Ti sigod nga aramid na. Huldaper, uno, agtatakaw. Manong dakkel ti panagtalik ko kan ni Gino. Amo ka din ang sublian ti sigod nga aramid na. Iti ko naman. Ang di mo lamaw. No niya talaga, diskarte naman. Kita ni kumpare na apada ng mga ex-convict Naging sisingpilay di damaw. Ita, sinublian naman ang tisigod nga aramid na. Mano? Iso apaliwam da Ginaw. Sa payawanan ti asawam. Kasanaw, nulukon na ka. Awan ti mangisakit kan ka. Tanatay mo ti asawa maun. Ay namare, naimbag ka pa Nagtali na ti kinasimpot ni Pari Gino. Hanggang nilakay ko. Awanan. Nagsubliman ng tisigod nga aramid na. Wen ka nung nga rod, Mari. Na istorya ti asawak da ita. Ay na po, ag problema akman nga ruden amare. Kanayo na nabartik ti asawak. Sapay sa bali ti bartik na. Humamon iti apa. Ay kat di mo sardengan abagbagaan, Amare. Anawan, mare. Kastamot kit di ater aramida. Naimbagpay nila kay mo. Ta nagbalbaliw na namin pinsan. Kaasi ti Apo. Nagbalbaliw matan. Sapay kumaa. Tagtultulo yan ti panagsingsingput na. Dino, lakay. Awan bagas tayon. Ay kat nagdiskarte ka ta. Siyakla amin nain. Dahil tati madi kada kayo babae. Tada kami latan alalaki tinamnamain nyo ang mangipaay iti amin akasapulan ti balay. Makitinulong kayo mata. Anya? Ay na, talaga nagsubliman at tisikot nga ugali ti asawak. Adakan, Gino, lakay. Huwag bakit. At ito'y tinapasada kitang aldaw. Mangibati ka matita allowance mo, Saanin? Gatangam amin nakasapulan tayo dito balay bakit. Pasensya kan lakay. Hindi kan matulungan ng trabaho tani masikugak mo dun. Tsaka't ngagtrabaho ka, tamabanog ka. Ang mga numapiktaran tisikog mo. Ay na, agyaman na ka talaga iti Diyos. Tas ikatiintad na katakunay-nay ko iti biyag. Nakasingsingpot kan lakay. Kastamat kan ka bakit? Nakasingsingpat ka nga asawa. Yes! Nangabakak manan. Ako kusik man ang tinaba ko na. Rap! Dinaw! Di kagsaw na. Pwede ko namjak masipsiputan ti aramidam. Isublim ti taya. Magpasaw. Sana, inabak ko nga rodan. Isublim day takunak. Manjak, inabak ko nga rodan. Sa urka talaga. Anay ko, apay nga agdanog ka nga Imo ko! Ano na, kutsilyo. Tayo iti pang balas ko kung kaalakay. Pakawanan ta ko, mamadam. Di na ko may pabalaod pangasiyaw. Masapul nga
ikarom tinagbasulang tilo. Kasjay lakalaka na ti panang pukaw mo iti kabsat ko. Pakawan ng dak, madam. Pagbabawiak na dyan nga naramid ko. Basta ikarom tinagbasulam. Tino, abay anaaramid mo ti kastoy. Nailaw, anak, bakit? Nagbalbaliw ka lang arudan. Ngam no abay ngamin na sinublihan man ang tisigot nga aramid mo. Anya ngay, mabalod ka manan. Diyak kayat ti pagbaludan, tina. Diyak kayat ti babalod. Ano sama? Ikarom tinagbasulam. Nakautang ka itibiyag, ti padamatao. Iso abayadam daytoy iti pagbaludan. Bakit? Binagbagaan ka idin, ngem di ka din nagkanyag. Diyak ninamnama, mapatay ko ni Tata Goryo. Awanan ti maramidan ta. Indarom na kan. Iso nga ikarom tinagbasulam. Ilakok aminin na alogan ko. Tapumanaw ako dito'y Pilipinas. Alain da kong dagiti anak ko iti abroad. Kati jayan ti pagnaida. Madam, Kat nukayat mo. Gatangamon ti iman manehom aji. mama, awan ti pagbayad ko. Saan ko matagulpi na singirin? Uray hulugam iti binulan. Agpaiso, madam. Wen, itid munton iti katalag ko ti pagbayad mo. Ta iso ti pangitalkak iti balay ang mapanawak diri Pilipinas. Sige, madam. Kayat ko. Katagyaman ako, nay. Talaga nayat unay ti Diyos lakay. Wani na bakit? Dagituin ti bunga ti kinaimbagan mo mula ta. Iso adi tagliway nga agyaman iti Diyos. Kadagiti kinaimbag nga ipapaay na kada tayo. Wan bakit? Kat itultuloy talata ti agaramid itinasayaat. Agyaman ang tasim marungkar ka dito'y pagbaludan, pare Gino. Kumusta ka matin, pare? Kastoy, kanayan nga gladingit. Pasarag sangit ha, numalagip ko ti pamilyak. Agkararag ka. Kumpat ka itinamarso. Tayo so ti numero 1 ang makatulong kan ka, pare. Uwan Gino, kasta ti raramida kitan. Noapay mat ngamin na naramid ko ti kasjay. Apalam ka. Ngamin, nawaya ka lang arudet. Naragsak ka pa'y. Takadwa makanayon ti sibubo ka la pamilya. Apalam ka pare. Di ka mapukawan itinamnama. At ang tupay gundaway mo. Kanaddaman ang gundaway mo magbalbaliw. Kat na may kankamanan iti gundaway ang makarwar iti pagbalutan. Ipamay samton ti agbalbaliw. Pare Dino. No nagbasol ka kat na ikan kay ti gundaway amang ilintag iti nagbasulam. Ipasnak mo tagbalbaliw kat di mon sublian ti sigod nga aramid mo. Bueno gagayem, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo, biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami. Biyag. Ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan
dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Rabiin, gumawan pa ilaan di apo ko yung tatang. Hey, yun na hindi dyan, Obing. Kanay, nakastitararamidin na. Abay, di na nga tama panunot ay ati pa nagdandanag tayo akabalay na. Ay, awan-awag na. Awan nga ro tatang. Diyak makontak ti cellphone na. Kunay din tayo dyan, Obing. Ay. Tang, iso siguro day ta. Mabit lang ang lukatak ti daw. Naimbaga nana. Intulod ko ni Julie, tanabartek. Di nakabalan ti bagina. Ay na anak ko. Nabartek ka madan. Ala, umay ka matan anak ko. Sige. Padangsan niyo tiago nga pumanawak. Nasakit yung ulo. Ay, unay lakit din ti anak ko aya. Jimson, Barok. Agyaman akman din, ha? Awan na nyaman na nana. Saan mi kumapalubusan nga gawid, ang magpilit man. Iso ngayon tulod kon. Ay na, agyaman na ka talaga. Nataktak ka pa yun. Okay lang nana ining, awan problema. O sige, patuluyak nga ro doon nana. Sige, Barok. Agyaman akmanen, wan. Panghasim, Julie. Isardan mo ti kasta kararamidem. Masi ka kumamot ijay nam. Ken siyak met nga apong mo. Di mula mo no kasano ti panagdandanag mi. No kas diya marabyan ka sumangpet. No sumangpet kakit na barbartek ka. Bimbal balasangan ka kasta. Di kay ka di madanagan. Tawan to ti dako sa mapasamak kanya. Ay di mo may baga ti kasta. Taka na yun kabot ngakbartek. Among kadya delikado ti kasta kararamidem. Agbartek ka, sa marabyan ka sumangpet. Amo ka sa lakniban ti bagik. Tanag yun eh. Agadal kakit di. Ituloy mo ti panagadal mo. Masadutak nga rod. Sana sumrek ti adal kanya kapong. Kwartayo man kit di. Di mo't nalayon ti pensyon nyo. Wen! Ngamsan ka nga ikanta pagbartek mong tumatlaang. Saan na pong? Igatang ko iti tsinelas ko. Nadadailon to tsinelas ko. O kitahan nyo Ha? Apay apong. Di kay kadimasyan kanyak. Awan kwarta ni nanang. Iswada kayon at ipagdawatak. Alamot din apong. Sige. Agto'y ti sa kagasot. Ingka gumatangin iti tsinelas mo. Anyamot din apong. Sang-sanga gasot laang. Saan mo umdas da ito'y? Agbalor iti 500 tigat gatang ka tsinelas ko. Kanya, ay, nagnginam. Alan apong. Nayunan yun Grace, mabalin na sardangan yun, ti pa nagbarbartak yung digayim mo, ha? Uray kayat kun asardangan ti arak manong. Ngam ni Julie ti mangisungsungsong kanyak. Iso ti kanayon ang mga awis kanyak. O di agkit-kit ka. Agpasugnod mo't nga rod no jakpat kan manong. Gumura ti gayem ko. Bayam agumura. Basta jak kayatin nga ginom kayo diti balay. Nawatan? Wan manong. Sana ga po tagul uli makaklatan. Ket yan adayo mo ti kastangar aramiden nyo. Agayab ko iti barkadam dito'y balay. Kalpasan na, agiinom kayo. Amom agpalpaliwak lang. Sorry manong. Kaya na, wan gayam. Ada ka din nobyo ni Julie, agayam. Ha? Adda idingam nag-breakdown. Kasta? Ape adamdamagam manong. Crush mo niya. Saan? Tulay pagbagam. Nadamag ko lang. Ading. Mabaling nga lang ti cellphone number na. Ha? O sige, mabait lang ang manong. Kunak tupay kat. Kursunada na ka ni manong ko, Julie. Mabain la ang mga klon kanyak.
Umay ka no sumarong ka rin balay inton malam, Grace. Kat adakan ka pasangbayan mo no saan. Amangan numabain ka la kanyak takabsat ko. Ngam adaamin kan ka desisyon. Friend, tsak kayo tiyag bali na plastic yan ka. Saan ko type ni manong mo? Ha? Kita ang matigap titawan mi 18 kulaan. Dinto ta ni manong mo kat 30 plus nan. Lakayo na maidilig ka niya. May mga orasyon, Nana. Mabalin na sa rungkaran ni Julie. Ay na, pasensya ka na, Jimson. Sana nagawi jay anak ko iti duang aldaw. Anya? Sa dino tinapanan na, Nana. Ay, simurot ka dagiti barkada na. Anya? Madanagan ak nga roden barok. Di man lag text when umawag no kumustan iti ayan na. Nana. Ay na, baliwam tula ang ganti umay barok. Ay ko, niya, pasensya ka na. Sige, Nana. Agyaman na ka. Sigurado ka kadi itirik na, Manong. Amumot no kasano ti kinabulakbul di gayam ko. Nabisyo pa'y. Sana tubang kanyak dahi ta ading ko. Basta tiyan mo, kat agayata ka ni Julie. Kat no kaya tinak. Ikalay sa kadagos. Kasano no saan nakakayat, Manong. Basta man bilang, awan mabalin ko. Basta naibagak tirik na. Awatek, manyaman tigasat ko, ading ko. Numaminsan tatang. Kaslakay kayat ko paikit din no makiasawan ni Julie. Anya? Ay, nagublingan pa lang ni Julie. Dito siya klamay sa tangayawan mo laang dengdenggin na. Nasaysaya at no makiasawan tata. Bareng agtal na. Ha? Masiguradong nga rod, aday ta ti solusyon ti amin. Saan nga ta nakarkaro problema? Kung makatumpong iti barumbado a lalaki. Ay kaupilin na ati pakiasawaan na. Ni Benson. Kayat ko dayjay para ken kwa na tatang. Nanakam a lalaki. Ada natalgad a trabaho na. Ken ambok adin to agbabawi. No iso ti pakiasawaan na. Ay, unay mat nga ni nangyanak mo. Manipod may barkada. Awanan! Timbang sito nagsasao. Win nga ro tatang. Ay na. Sana ka makaturturog ang mga pampanunot ken kwa na. No kasano ti aramita. Hindi ka nagpampanunot. Tama nga nagsakit ka. Nagrarag kalat anak ko. Ikararag ta. Asa pa'y lako matakuldingan ti Diyos ti puso. Ken panunot na. At maamiris na dagiti bidot na. Antay pa Julie. Isat mo ba ya? Manjakon, Carlo. Maululaw ako. Alagad din. Pasit lang. Ibusan tayo yan eh. Atay. Mao din tayo. Okay. Okay. Kasta Aday ka. Okay. Agawid ako. Inton bigatan. Itulad kanton. Carlo, amangan no, mailawan tamanan. Anya ko ma. Awan dagas na. Balasang ka. Baruak nat. Wen nga, saan tamat nga kaya na yan? Nga ma, apay nga aramidan tatikas to eh. Ulitek. Awan dagas na. Tabaruak. Balasang ka nat. Kasano nagbunga di pa nakailawan ta? Nagbunga di. Biyagan ta. Anya? Kasta lang? Di na ikasar? Carlo? Isat mo kiti. Isat mo ba? Talaga positive ti resulta ti pregnancy test ko. Kasano da ito yan? Madya talaga ti ritnak.
Pagiso. Ni Carlo to yung mauawak. Hello, Carlo. Julie, akita ta. Kailin ka. Nasaya ate mawag ka. O sige, makisinara ka ken ka. Tadanas ka na maamuam. Anya day ta? Masikuga, Carlo. Anya? Ay, sige. Adapay ka, Marimida. Bye! Carlo? Hello? Hello? Apay nga ta. Nagdardaras mat anang idap iti cellphone na. Talaga sana na nagparparik na ni Carlo. Intarayan na ko ni dinamuan tama si Kuka. Kasano dahi tuyan. Diya kaya tamamuan dan nanang. Kasigurado apagungtan ta. Julie, ada sa nga ilim. Rumwar ka dita sa led mo. Sino nanang? Ni Jimson. Ala, rumwar ka, takasaritam ti sa nga ilim. Uy, nanang. Umayan. Amo ko ti aramidak. Na, Julie. Anya ti kaya ta sa wenday toy? Apay nga agbakbakwar ka? Masikugak, nanang. Anya? Sino ti ama ti sikog mo? Awan ti amana. Taintarayan na kun. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? Daitan ti bunga ti kinasukir mo? Uray taadamot mga langon iti sikog ko. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Pakasaranak ni Jimson. Isu ti tumakder nga ama ti sikog ko. Anya? Imbagam ama sikog ka? Amo na ti kasasaad mo? Saan? Apay ko mga ibagak ngay. Maupayan no maamuan na masikugak. Anya? Nukas tangarod. Di ka makiasawa ken kuana nukas tamot laen. Sana da kayo ti makiasawa, nanang. Siak! Naawatan nyo! Uwin ngam, panangluko ti kasta nga aramidam. Arig na luklukom ni Jimson. Basta, makidin na akon kini Jimson, nanang. Jimson barong. Aday bagakken kawan. Kat numaamuan da ito Adaken ka no kayat mo pailaeng ti anak ko. Wenno saan? Anya day tanana? Jimson barong. Masikog ti anak ko. Anya? Intarayan ti nakasikog ken kuana. Kasta ka di? Itatana amuhamon ti kasasaad ti anak ko. Amok maupay kan, Jimson. Nga maawatan ka. Diyak kaya talukwen na ka ti anak ko. Iso nga ibagbagakon ti agpaiso. Masikog ti anak ko. Iso nga dapay gundaway mo nga agbabawi. Sumapol ka laang nga niti sabali nga sawaang baro. Ay atat ni Julie, nana. Maawat ko ti kasasad na. Nakasaganak ang mga kasarkan ka, Julie. Agyaman na. Ngam, uray no saan tapay lang kasar, Jimson. Apay mat? Basta, sa anak pa ya ready. Ngam di ka matanagan. Tamaki din na akin ka. Kat, ibagak tulat akin kan,
no nakasagana ako na makikalay sa kenka. Nakarubot ka, met. Papanam, bakit? Bantayan pa lang ti anak ko. Ada atendara kapasken. Julie, sansana man ang tirumwar di balay. Awan bibiyang mo. Di uray sa anak nga agaw awit. Mabalin mo takta. Anya? Laglagi pam. Napilitan na klaang anak din na kenka, Jimson. Awan pa nagayat ko kenka. Iso nga, anusan na ka? Taanusan ka mo't? Agin inanus ta na. Nagsakit mo tikas ta pa nagsasaw. Pasensya kan. Ngam ibagbagak lang tipudno ang marikriknak. Ken, no saan na ka makaawid, ipanmunton ti anak ko ije balay dananang. I love you, Julie. Nukas ta, kaya't naklata, nga oray nakiasawa ko ni Isabali, Carlo. Buwan, kahit kalata. Apay ki din na saan? Ramanam day toy. Ah? Carlo, arak kan sigarilyo lang ang tibisyo. Diyak pa'y napadas tinagsyabu. Iswaro ta pa sa mita. Ala na, mayat day toy. Numapadas mo, sigurado sa pulam to. Carlo. Ito. Parasam ka din. Ala na. Sige, Carlo. Mayat, sana ya? Uwen nga paiso. Ato iti bingay mo, Julie. Bingay mo iti panaglaklakom, iti maiparit at droga. Wow! Nagadwa kwarta. Ado tinaglak, ma'am. Isung ado ti bingay mo. Limayin ka naglako, ha? Siyempre, kayat ko timadaan iti ado a kwarta. Iso alalay nga tikla ko. Hindun bigat. Adda manan sab tumatawa, ado manan ti simmang patala ko tayo. Milyonis manan, ti kwarta no kaskasan. Toy! Awan ang tignay tidakas! Ingat tayo na gito yung maya! Pulis kami! Ha! Diyos kay! Dali pulis! Kasano tayo tuyen? Santa na makalibas pa eh. Matiliwtan! Nanang! Jimson! Tulungan tak! Diyak kaya ti mabalot! Tulungan tak kuma! Ay, apo, namin anaw abinagbagaan ka, naku. Saan laang asyak tinang bagbagakan ka? Adu kami, ngam awan timpang pangag mo! Nakakasimot ti anak ko, nanay. Saan ko na mataripato ti panagdagkal na? Aganos ka, Julie. Takas ta ti pinilim abiyag. Kurada nga rodan. Life is a matter of choice. Sinayang mo ti pamatag na yung bahay ko ka. Saan lasi ka? Agraman anak mo. Inpatag ko kaspudpud ng anak. Inaramid ko ti amin nakabala. Tapno mapagpaliw ka. Hanggang saan ka nagbaliw? Isong aganos ka. Takas ta ti pinili magasat mo. Ket agsi na tamatan. Anya, Jimson, ang bababawi hakitan. Akawanan na kuma. Kandi na kumasinaan. Ladihitak, agam na po ka ti panagayat ko ka. Total, imparupam ba't kanyak ti kaawan patag ko ka. Anapilitan kala anak idin na kanyak idi. Sana ya? Iso alipatan kamitan. Awan maramidak no din akot kayat. Jakmat mabalingay pilit tibagikit ka. Basta, diyo ko mangarot bye-bye anti anak ko. Wen, di ka madanakan. Taripatun mi ti anak mo. Kat ikarkararak ko iti Diyos anak ko. Asapay kuma.
Ta din tutumulad ti anak mo ken ka. Nakabisot ako una. Gapoy ti agtutuma asakit ko, Jimson. Marigata na ka magasikaso iti apo ko. Kasalamatan. Sa pagtrabaho kiti sa bali a lugar nana. Kastaya. Nakakawa mo nga minan na iti tata nga katulungan ko ba. Marigata na, Marok. No may talakyo ti anak ni Julie kanyak. Isurot ko iti papanak. Tasak ti mang taripatokan ko anak. Napatagan kanyak ti anak ni Julie. Impatag kon kasputpud ng anak ko. Iso asaan na sabsabali kanyak, nanang. Jimson, agyaman nagtapi masyar ka dito pagpanudan. Wen, kat kaduak ti anak mo. Boy, ag-bless ka ni mamim. Boy, anak ko, dakal ka. Da kayo kano tipod no amamik kunan ni dadik. Wen anak ko. Ay na, dakal ka. Kailaw ka una yan. Nakapsutan ti inan. Isungay ti puder ko ti ayan ni Boy. Agyaman at Jimson. Tadi mo binaybayan ti anak ko. Wan gayan. Ipakaadak ti panangikuyog ko ni Boy iti lugar ti asawa. Taejayan ti pagnadan mi. Asawa. No kasta. Nangasawa ka. Wan, di ka matanagan. Nasing pati asawa ka ni Boy. Impatag na iti kastaunay. Imbilang na kaspudpud ng anak na. Sorry, boy, anak. No nagsingsingput ako, Maidi. Saan ka ang maisina kanya? Pagbabawiak na hindi ngay nararamit ko, hindi ka labas. Di ka madanagan. Tanasaya ti kasasaad ti anak mo iti puder mi iti asawak. Saan may abaybayan? Sige, patuloyin min. Boy anak, agpakadakan ka ni mamim. Mapan kami pay, mami. Arakupan ka man pa'y, anak ko. Mami. Patpat din ka unay. Agsingsingput ka ko ba, anak ko? Kat dinakto ko maliplipatan na ina. At lang dito'y amang ipatpatakan ka, anak ko. No ammom tinasayaat kan saan, ammom aliklikan dagiti dakes nga aramid, amang iturungkan ka iti mabalin, apakay sagmakam. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao.
Nagpintas day ta babae, pare dyan. Naidumduman tayo kinapintas na. Kaanakan day ta ni Nana Loring. Takin ko ko iti day ti apakanan. Ita lang kami na makita day ta babae. Napudaw, kaya nagamot tirupa na. Uy, pare Apollo. Di mo ko na nakursunadam day ta babae. Kursunada ka talaga, pare dyan. Damo pa ilapan nakakita kan ko na makarik na ako ni Taya. Ay, sinalbag ka, met. Adala nga ro din ni Risa nga asawa. Anya ko man o da asawa. Naglaw na nga iso tikit kiranta pare Apollo. Kubit-kitan ka na ta. Kasarita kinton madamdama pare dyan. Makiam amuakan ko na. Balo ka gaya may tinatay, Mayra. Saan nga may namadlaw nga da asawan? Ada anak pa yun iti may isa nga anak, Apollo. Oh, kasta ka di. Kunak no agtawan ka la iti 20 agpangato. Nagubing nga mintilangan. Managrabak kagayam, Apollo. Sana ka mang rabrabak, Mayra. Talaga nagubing tilangan. Saan ka nga grupo-grupa a misis? Agyam anak. Mabalin ka ding awisan ka rumwarin doon madamdama. Ah? Sa dino ti papananta? Intag pa siya riti parke. O ano saan, intag buya iti sine. Sige. Sika ti makaam mo, Apollo. Ano kasta nga ronda? Sukunon ka dya pakanan, kalpasan ti trabaho kaya construction site. Mayra. Among ka dito aramidin pare Apollo. Agbasbasol ka lang ka ni Risa nga asawam. Tanag mo na ya pare dyan. Dito mamuan ni Risa ti raramida. Luklukon lang ti asawam no kasta pare. Kursunada kami na talaga ni Mayra, pare. Sana bali, tadayo mo tiyan ti asawak. Di nanto ammo dahi ti nga raramida. Anya? Basta data lang ti makamu ti dayto ya. Awanan ti sa balipay. Nagawid ni Apollo nga asawa, Risa. Ay, saan mo tantang? Apay ka di? Kunak ano nagawid. Nakita ngamin iti agsapan ni Jan ang nagawid dito lugar tayaw. Ah? Kasta ka di, tatang? Ne, apay ngay, asaan damot ang nagkuyod at simangpit ka ni Apollo? Mas dawa ka. Isungarod adamdamaga kan kano nagawid ni Apollo. Namnamaakmat nga itangaal daw ti panagawid na tatang. Imo na mo't gaya mo na simangpit ni Jan. Nalabit aso marunon to ang agawid. Sanda nagkuyog ko ni Jan. Ay, nalabit akas tatang. Ay, ingka magkasarita ni Jan. Tapno maamwam. No apay asaan daan nagkuyog ang nagawid. Apay asaan kayo ang nagkuyog ka ni Apollo, Jan? Ha? Ay, kwa. Saan pa lang makawid ni pare Apollo? Ado pa yung ti trabaho na dyan construction site. Ay, kasta ka di? Ay, hindi ka madanagan. Apaman amalpas dyan aramidin da. Agawid damot ladagos. Madanagan lang amin. Kaputa di namot sungsung batan ti awag ko kankwana. Kwa, awan tirong ba nga pagdanagam, Risa? Agawid tumot lang ni pare Apollo. Iso di kag dandanag. Mamati ka ko maabarwak pay. Awan tirong ba nga pagdanagam. Apollo, Napudno ti panagayat ko kan Mayra. nga uray adan may isa nga anak ko. Ay ayatan naglata. Wan, Apollo, pangasim mo na. Sungbatam ti ayat ko. sige. Sungbata kun ti ayat mo, Apollo. Yes! Agyaman na ka, Mayra. Di kagdanag. Sikanto lang ti babae nga ayatan. Ano kasta, adan relasyon nyo ka ni Mayra, pare Apollo? Uwan pare dyan. Inaklod na ko ni Mayra. Ay, Apay nagsanay ka. di ka lamasyan ka ni Risa, pare. Makonsensya ka matitir aramidam, ah. Aday ta ka manin ako na pare. Sa anak mata seryoso ko ni Mayra. Kaya't ko lapagay ayaman. Anya? No maala kung ti kayat ko kan na. Inutag to matente umadayo. Ay, sinalbag ka, met, pare. Kasta ganti plano? Talaga, met.
Kalpasan na malpas ti trabaho tayo dito ay panawak mo ni Mayra. Anya? Total, jak man imbagbaga ko na ti address ko. Di naktupulos masapulan. Oh, itay pa nga agriring ti cellphone mo, Apollo. Api andi mo sumbatan. Kwa, tikapsat ko ti mawawag. Nalabit at dumawat man na ti kwarta. Anya? Di mo latan ikaskaso. Bayam nga gununi. Amang ano napatagtibaganakan ka. Di mo nikaskaso kunak. Kwarta lat ti kayat na dayta. San asungsungbatan ni Apollo ti awag ko kan kuana nanang. Amang ano makumi-kumi ti trabaho na ah. Isu adi na sumbatan ti awag mo. Adun adaras asaan asungsungbatan ni Apollo ti awag ko kan kuana nang. Ay na po madalagan pa yan. Nilangan dyan na barkada na ti awagam ah. Amuam no kumustan ni Apollo. Wen gaya man niya. Sige, nilaangan dyan ti awagak nanang. Ay talaga madanagan ako. Kaputa jakmutin makasarita ni Apollo. Nakawag ka, Matrisa. Apay ka di? Saan nga minasungsungbatan ni Apollo ti awag ko kan kuana? Ay? Sa dino ka diti ayan na? Kan anya ti raramidin na dita, dyan. Kuha, nagkuyog na ti Foreman may. Adalabiit na pananda. Anya? Wan. Kasta nga pweso. Ada na pananda ti Foreman may. Iso adi na sungsung-batan ti awag mo. Kasta ka di? O sige, ibagam to kan kuana nga imawagak ah. Wan Risa, di ka madanagan. Ibagak to kun kuha na. Ay, sakti makunkonsensya ti aramidan pare Apollo. Di naklatan ni kaskaso pare dyan. Sakti makamu ka ni Risa nga asawa. Doon nadaras nga imawag kanyak ni Risa. Kung kumustahan na ka, masyanak pa yun kan kuha na. Anya. May ramraman na itigalok ko mga raramida ma. Ay, jak amo na niya ti sungsungbat ko kan ni Risa no kas di nga umawag. Basta ibagam nga dar aramidak pare. Sarda nga mo ti aramidan pare Apollo. Dakas day tang aramid mo. Iparparang mo ko ni Mayra abaro ka? Imbagak matan kan ka pare dyan. Samat lang agbayag ti relasyon mi ka ni Mayra. Anya? Makiwin na swasak tumad lang kalpasan na maalak ti kayat ko kan kuana. Dayta lang ti kayat ko mapasama pare. Sa balit agparparig na kanya bakay. Hapay ka di lakay. Talo na lawas sa sana nagawawin ni Apollo dito lugar tayo. Nakakaasin ti anak ta mangururay kan kuana. Ay, wen nga rod ah. Saan pa yan nga gipat patulo diti kwarta? Imutang kanyak iti ni Risa, iti pagbayad na iti tersina, tanda utang na, kan singsingirin dan. Asano na makautang? Kat saan mo ito namang mangtod ni Apollo nga asawa na iti kwarta? Adan sa milagro mapaspasama ka. Ha? Saan lang agar arami dan iti sana nasayaan ni Apulaw. Tasyak ti makalaban na. Awan ti mga pagdalagam kanya, Risa. Makumi kumaklay ti trabaho. Ay, kasta ka di. Agan-anad ka nga rod dita Apollo. Di mo baybay antibagim. Wen, kanayo na kagananad. Kat, kaano ka nga rod nga agawid dito yung lugar tayo? Awagan kan tulangan no kaano kagawid. Ano pa yung amin ti trabaho mita? O sige, agsubli ako ni ti trabaho. Bye! Ay sus, inulbudan man ni Risa nga asawan pare. Mabalin mo man ti agawid no kayat mo. Mamimpinsan to ti panagawid ko pare. Saan pa nga ita? Anya? Ay, Oh, apa yung nagsinay ka? Kalat na nagseryo sa tirupa ma. kasapulak ti tulong mo pare. Anya klase tulong pare? Pautangan na man iti kwartam. Bayadak tumot lang. Ni, pangaramata may ti kwarta? Agkit-kit daw iti kwarta kanyak ni Mayra. Masakit ka no dyan anak na. Anya? Pangasim pare. Pautangan nak.
Gapot na kasapulan launay ni Mayra ti kwarta. Pasensya kan pare ah. Hindi ka matulungan iti day tabanag. Anya? Agbalbaliw kan ngamin. Saan ano sayad day tang araramidem? Lukluk kum lang dari sa kan Mayra. Ah, Pagbabawyam to day tang araramidem pare. Tandanam day to ingin bagak. pasensya ka na. Agam awal maitid ko a kwarta. Maawatan ka, Apollo. Ah. Oh, apay nagsinaay ka. Anda ka di parikot? Kwa, awan. Di mo na tanikas kaso ti panagsinay ko. Kala ati pa nagliday mo, Apollo. Patsak nga da pa kariribukam. Pakawanan na, Mayra. Ni. Apay nga kid daw ka iti pamakawan. Gaputan nagulbudakan ka. Anyat kayat mo asawan. Anda nasawak. Aniya. Wan, Mayra. Pakawanan na. Ngayon limad kong anda asawak. Apollo. Makonkonsensya ak. Iswa, kaya to awas-wasan tanti relasyon ta. Sapay lang ko matamawatan na ak. Sobli akong ti asawak. Nasayat magtana ka amiris kan pare Apollo. Agawid kan. Kailiw na kalauna yung ti asawam. Agyaman na kiti pamagbagam kanyak pare dyan. Naamiris ko adakas ti raramidak. Saan lang amin ati asawam tinakabasulan? O di ka titinamarso pare. Kabusor niya po Diyos ti dakas nga ramin. Ah, Kanayon nakadamagan kanyak ni Risa tong galagawid ak. Mailiwan kan ka pare. uwan pare. Agawid ako ni ti kabitan na panawin. Kaya't ko na makita kan makasarita ti asawak. Ne, Apollo, Risa, asawak. inarakot na. Pakawalan na no nabayag ajak nagawawid. Apollo, Ikari ka dyan ko naman dadayo pay. Saan ako nagtrabaho iti adayo a lugar. Ti kayat ko, bantayan ka. sana dito rin daw ti pagsaritaan ta, Apollo. Ala, sumrekta. Sip magpatgaya man ti awanan bayan nga pulaw. Wala kay. Ah, Nagpuskol ti pa nagrup-rupan ah. Saan la ko man na nagpakpakita? danog ang tupay. Ti amo nga taday dyan lalaki ka dyan na amuan ti naramid na. Ah, Bayamlat ang dagita agasawang agsarita. Patsak nga mo ni Risa tararamidan na. Ay, No saan nga imbaga kada tayo ni Jan tararamidan ni Apollo? Saan tayo mo tinamamuan tagpaisaw? sapay la ko mga ron. Tasaan nga agkamali ni Risa iti pangedeng na. May papan iti panangisina na ken ni Apulaw.